karibu apostle. Imana ikugirire neza. Dusome mu buhanuzi bwa Yona igice cya 2 umurongo wa 3. Igice cya 2 umurongo wa 3. Turongera dusome hariya nanone turiko dusoma. Kwizera Yona ndatekereza ko hihishe cyane ntihaza hasomwa kenshi. Igice cya 2 umurongo wa 3. Reka dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo nagize ibyago ntakira Uwiteka aransubiza. Nahamagariye mu nda y'ikuzimu wumva ijwi ryanjye. Amen. Hariya turiko dusoma wahanyuramo nshize abarinzi ku nkike zawe cyangwa ukahareka tukaguma tukavuga ku mawazo. Yesaya 62:6. Bibiliya iravuze ngo yewe Yerusalemu shyize abarinzi ku nkike zawe. Yego. Ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutse Uwiteka ntimugatuze kandi ntimukamuhwemere kugeza ubwo azakomeza i Yerusalemu akahahindura ishimwe mu isi. Amen. Nagize ibyago ntakira Uwiteka aransubiza. Nahamagariye mu nda y'ikuzimu umva ijwi ryanje. Imana ishimwe ko Imana iza yumva amasengesho y'abera. Imana duteraniyeho hano, amakuru namenye vuba mu cyumweru kimwe n'iminsi nkingahe nuko Imana dusenga ijya yumva. Nayo makuru mperutse kumenya ejo bundi kandi niyo ngiye kubabwira ko Imana yacu lefort Imana tuza dusenga ni Imana iza yumva. Duhe Imana icyubahiro. Nayo makuru namenye hashize icyumweru kimwe niyo ngira ngo mbasangize. Kandi ayo makuru ayo makuru ni amakuru y'impamo yuko Imana dusenga ko ari Imana iza yumva. Bibiliya ivuga ngo ugutwi kwayo ntikwaheze. Naringiye gutanga rero uyu mwanya utaragera. Ugutwi kwayo ngo ntikwaheze ngo kunanirwe kumva. Kavuye abe yitegura indirimbo tuza gusozerezaho ivuga ngo ninavyoomba kweli najua wasiki. Noneho uyu mukutano uraryoshe. Sidabona ikintu kiryoshe kurusha amata. Ninjiye muno numva uburyohe budasanzwe. Ako Yesu araryoshe bari. Aha hantu Yesu arahari. Duhe Imana icyubahiro. Hano hantu ngeze hariya muri parking mpita numva ubwiza bw'Imana ngo ninjire numva ibintu biza Imana ngo abwirize numva ko turinjira mu bwiza tuva mu bwiza tuja mu bundi.
pasiteri muzehe ngo ahaguruke numva karagenda tuzamura mu bwiza mu bundi. Hano hari ubwiza tuva mu bwiza tuja mu bundi. Yesu araryoshe. Sikera waje. Noneho Imana yacu izayumva gusenga kwacu. Ari naco ngiye kubabwira iri jambo turimo twiga nagerageje gusoma n'ibitabo ntirirwa mvuga abarimu barahari bari mu kwigisha. Njikanije sindi mwarimu. Jewe nuko. Keretse umuntu umwe turi kumwe niho nza mbasha kwigisha. Umwe iyo babaye babiri sinobigisha. Ariko abarimu barahari bafite izo mpano kandi umuntu azakorera mu mpano ye. Ntukajuja kwigisha uri umuvuga butumwa. Abavuga butumwa twebwe nuko tuba twagiye. Tuba dusakuma gutya. Ariko abavugisha bo bazabiga ni ijambo kurindi. Pepe nuko umuntu uvuga icambere n'icaka kabiri n'icaka gatatu kugeza ku 10 kabona umwanya. Jose nza mbikuzumurira hamwe. Kabihuza na Yesu nkavuga Yesu nubundi Yesu niwe topic nkuru. Ry'Imana cyubahiro. Asifiwe. Nagutakiye babaye uranyuva urantabara. Nagutakiye babaye uranyuva urantabara. Muri uyu mukutano ijambo ryose rivugwa Imana iraryumva. Kuko namaze kumenya ko Imana tuza dusenga ari Imana ijya yumva amasengesho yabe. Samuri Imana cyubahiro. Murabona muri iyi si turimo harimo izindi Imana ziruze ndetse ni nazo nyinshi zisengwa n'abantu benshi. Ndetse pourcentage 80 zirenga ku ijana. Abantu basenga Imana yumva ni baki. Turashima Imana muri abo bake ko turimo. Zamuri Imana cyubahiro. Harabasenga ibiti, harabasenga amabuye, harabasenga ifeza n'izahabu. Dawudi yaravuze ngo Imana abanyamahanga basenga ngo ni ifeza n'izahabu. Ahimbazwe. Hari abandi basenga ibishushanyo. Ndagira ngo hari umuntu herutse kuja ahantu mu gihugu kimwe arambwira ngo yasuye ahantu hari ibigirwamana. Amastati ngo yinjira gutanga amafaranga arahasura. Ngo hinjira abantu batabarika muri ico gihugu. Bagiye gusura aho hantu. None ngo bakagenda bagasanga Imana iri aho ngaho y'igiti. Nukuvuga ngo bakayitanga n'amaturo bagashiraho amaturo bagashiraho. Ako yeme twese tunanirwa guturira Imana ya Israeli iza yumva gusenga kwacu. Bagashiraho no Imana z'abagore bagashika bakazigira gute bagashika bakaziramya izindi ngo arasura kandi bafite umwete wose izo mana. Ariko izo mana zose ikintu kinejeje nuko zitumva. Muraho neza? Le formari galishanda laga. Noneho pahari umunsi umwe nawe yasuye izindi Imana yatenaye. Hari Imana yasuye yatenaye ngo ashike gutya arareba aravuga kandi zuzuye umusozi gutya. Yashika akareba Imana ingwe gutya akavuga ati Imana siyo akayikubitaho akayimenagura agakubita kuyindi. Pahoro gawe yari gitangaza akagenda kubita ngo ashika ahantu asanga igicaniro kimwe canditswe hunga cy'Imana itazwe itamenye. Nico ngico nico yavuze yamavuga ngo iki ngiki iyi Imana itazwe iyi niyo Mana iri mu juru neza. Ry'Imana cyubahiro. Hari izindi Imana nazo zizazumva nabi nako zizazumva nabi ndetse zigakora nabi. Ariko Imana umuntu asenga ikakuraza mu muyaga kuri wewe. Iyo ni Imana. Iyo ni Imana. Yesaya yaranditse ngo hari le for barika sandre kol masai. Nukuri kose
Imana yacu tuzadusenga ni Imana igira gute yumva. Turataramye. La ferba. Ako Imana ni gitangaza. Imana yacu. Namenye amakuru ko Imana tuzadusenga ari Imana yumva. Kandi turashima Imana namuzehe yabivuze. Kandi namwe mwese murabizi muza amakuru ko Imana tuzadusenga ari Imana yumva. Hari ibyo wayitakira kumva. Shimana kwiza yumva. Rimwe yoceceka ariko iba yumvise. Dosi bibitse. Umunsi umwe ifunukuye gutya. Zamuri Imana ishobora. Haleluya! Nagutakiye mbabaye. Uranyumva. Urantaba. Nagutakiye mbabaye. Abarinzi iyo usomye igitabo buriya igice cya 62 n'igice cya 61 bivuga kimwe n'ubuhanuzi, ariko ibyo simbivugaho. Ni ukuvuga ngo aba barinzi kuko Yesaya hanuraga. Yesaya buriya niwe muhanuzi mukuru muri aba bahanuzi bose, kandi Yesaya buriya bucukumuze bwa Bibiliya bavuga kuko yagiraga ijisho rimeze nk'iginyunda, kuko yarebaga ibiri kure. Nibyo duhadukora ahangaha n'uyu mukutano w'abayumbi Yesaya bibonyeho. Nta kintu atigeze abona, araruhabona n'igihe tuzaja mu ijuru. Asifiwe. Ariko Yesaya yarabonaga abacu. Noneho zamuri Imana ishobora. Mwana w'Imana. Ako Yesaya umuntu wagaze ubona ibintu hakiri imyaka 700 akazabona ikintu akakibona nka prezaho. Akamavuga ngo dunukuri ngo dore umwara zasaminda. Akamavuga umwana w'umukobwa agiye gutwita kandi nta mugabo. Nta mugabo. Kandi umwaka uko agiye gutwita nta mugabo uko kera ni kibazo. Kandi Yesaya gaho akabona ko hazavukamo umuntu ukomeye. Akagenda yirukanka akabwira abantu bose aho bahagaze ngo dore umwara zasaminda. Ese uyu mugabo we mezati. Akamabona Mariya ahantu ari mu myaka 700. Yagari imbere gutya. Akamabona Yohana ngo dore ijwi ry'urangura mu butayu. Yagari imbere akamamubona mwenyewe. Akamavuga ngo duha umwana wiki umuhungu. Umwana agize gute aratuvukiye. Umuntu wavuga menyaga igitsina kizavuka akamenya n'amazina ye. Akamavuga ngo afite amazina 5. Ngo n'uwo gitangaza ngo data wa twese Imana ikomeye umujyanama umwami w'amahoro ngo imirambagirire yiwe n'igiteka ryose. Asifiwe. Arahanura kugeza abonye n'imipfire ye, abonye no kuzuka kwe, ageze ahangaha. Asifiwe. Yari mahanura ingoma zaza kwima. Yaravuze ngo umwuka w'Uwiteka ari muri njyewe. Ngo yansize amavuta kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. De le faire marchand de la gloire. La globe s'alegra. Ariko hari ijambo rikomeye. Yaravuze ngo yantumye kubohora imbohe. Ariko hari ijambo rikomeye inyuma ko ndabyihuta. Ngo yantumye no gutangaza umwaka w'imbabazi. Ngo amara yamahanura igice cya 62. Yamahanura ukuntu abayuda bazava mu bunyage. Yamavuga ngo bazaza muri Yerusalemu kandi Yerusalemu izubakwa nsha. Ngo amara yamavuga ngo abarinzi ni bande rero. Abarinzi n'abahanuzi. Nibo babaga amaso. Ariko abwira abahanuzi bene wabo. Abahanuzi muri ico gihe nibo bakoranaga n'Imana. Abahanuzi muri ico gihe nibo banyamasengesho banone. Aravuga ngo nubwo bitaragera bizagera, ariko ngo abarinzi dukomeze dusenge ngo kugeza igihe Yerusalemu hazahinduka iki ishimwe. Ahimbazwe. Noneho ikigisho canje ngiye no gusoza. Zamuri Imana ishobora. Yona. Murebe Yona na. Ko Yona ni gitangaza. Ako Yona muri iminsi turi inshuti. Yona le fambe la Kesaya. Pastor yabivuze buriya kumenya Bibiliya n'agaciro. Kutamenya ijambo ni gitangaza. Ubuzima bwose bw'Imana buba mu ijambo ry'Imana. Yona n'umuhanuzi, ndeke kuvuga amateka ye menshi. Vuge make ya gusasamari. Imana ishobora. Cigisho canje kiravuga ngo Imana dusenga. Abanyamasengesho bagomba kumenya amakuru ko Imana baza basengeza yumva. Kuko iyo utazi ko Imana yumva, uzugenda mu gihogere. Uzugenda mu gihiriri. Yona numwe mu bahanuzi wahanuye bitandukanye n'abandi. Yona yahanuriye ahantu hitwa
ashuru kapitale yaho yari Ninewi. Hanyuma ndagira ngo niyo Siriya y'ubungira ngo. Noneho muri icyo gihe byari bimeze gute Yona Imana yaramuhamagaye iramubwira ngo genda uhanurira Ashuru ndetse uje mu murwa Ninewi ubabwire ko ibyaha byabo byirundanije ngo ugende ubaburire kugira ngo batagira gute badapfa kuko bari bafite abantu babanzi babo babateye. Ikibazo rero cyari kimeze gute? Mwumve rero Yona ikibazo cyari kimeze gute. Ashuru yagiranaga ikibazo n'Abanyesiraheli ndetse mu buryo Yona mu byifuzo bye n'amasengesho ye yifuzaga kuko Ashuru abanzi babo bayitera kuko bari abanzi b'Abanyesiraheli ndetse komantere zimwe zazivuga kuko Yona yari imfubyi kuko ndetse se na nyina bishwe n'Abashuru. Noneho Yona urumva ko ibyifuzo bye nawe yumvaga ko Ashuru igomba kugira gute kurimbuka. Ashidurwa nuko Imana imubwiye ngo nagenda aje kuyiburira ngo itarimbuka. Yona yamavuga ati gitangaza kirabaye njewe ije kuburira abantu kandi ngo barabahanuzi bameze gutya ije kuburira abantu ngo ntibarimbuke kandi numva ko bagomba kurimbuka abanzi bacu. Imana iramubwira ngo urajayo uje kubaburira. Yona yamahunga Imana yamamanuka Yopa ngo agera ahantu hitwa Yopa asanga inkuge iri kwigendera abacuruzi bariko baje gucuruza itarushisha. Yona yamayinjiramo ngo yishura tike mu Bibiliya irabivuga ngo yishura tike atanga ihoro ngo amare yamayinjiramo ngo yinjiremo kuko Imana gayo niyo yaremye iki inyanja n'ibindi byo ntawo yihungira. Zorubakari umuyaga wamugira gutya baratangiye umuyaga ugize gutya naho Yona we yamagenda kuko yarazi ikibazo afite yamagenda yamaryama hasi sindagera muri bato ariko ngo hari ahantu hasi abantu bataza bicara yamagenda yamaryama hasi kandi usarire ngo yamasinzira. Ikintu cambere kiza cica itorero n'ibitotsi yewe usinziriye we kanga ukuzuke Kristo abone ko agira gute. Yona araryamye noneho abantu batangiye gutaka batangiye no kurira ndetse Bibiliya yambwiye ngo batangira no gusenga Imana zabo. Imana gazitumva zamana saza zumva batangiye kuzitakira no kuzisenga no kuzibwira Imana zitumva se zirabasubizike baricecekeye. Noneho ngo batangira no guhomba abanyabitotsi mu itorero cangwe mu banyamasengesho nibo bazabahombye abantu. Batangiye kugira gute batangiye kujugunya ibintu byabo mu mazi kugira ngo inkuge igire gute yoroherwe ngo barabikoze bibujuza. Umutware w'inkuge umuyobozi w'inkuge ngo aravuga atari ikibazo cyabaye ni ikibazo dufite ni kiki iki kibazo ni kiki iki kibazo cyabaye ni iki cyabiteye. Noneho ngo umutware w'inkuge ngo arakomeza aramanuka mu nkuge arakomeza aramanuka ngo ageze hasi ngo abone umugabo wiryamiye kandi usinziriye ibibazo byabaye ibibazo ngo arangize ngo aramureba aravuga ati se niko yamya mubwira ngo wamunyabitotsi we ukuwe ibitotsi ufite ni umeze gute ngo amara mubaza ijambo rikomeye. Yona byatangiye nabi biza bigasoza neza. Urugendo rwo kuja mu ijuru usaruza rutangira nabi mu ntambara ariko abakristo bagira intambara bacu ruza rutangira mu ntambara ariko Imana ikagucungira muri finale hariya imosanda asifiwe anabimana nibe buretse noneho Imana ihimbazwe we la 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 wewe akabana
se turagira dute? Mana ya Israeli we muraho rwiyere asifiwe. Yona bantu muri Kenya muzoduha indirimbo umunsi umwe. Bantu muri Kenya muzoduha indirimbo tuzamuri Imana ishuri. Ngo amarara mubaza aramubwira ngo se ngo wa mugabo we atese witwa nde, uri mu nduki, uri uwahe, uri bwoko ki? Mwumve Yona uko yamwibwiye, tigeze amubwira ngo ndi Yona, ahubwo yaramubwiye ngo njewe ngo ndi umuheburayo, ngo wubaha Imana, ngo yaremye inyanja n'ubutaka. Imana yaremye inyanja niki? Kandi inyanja niyo bagize gute? De lefo Bwana tukuzwe. Cyatumye atukuzwe. Cyatumye Yona asubiza ibyo. Yaravuze ngo Imana yaremye ubutaka, inyanja. Iyi ngiyi tugiye kurimbukiramo. Irema n'ubutaka tuza gukiriramo. Nakanje nanone. Iki giterane Imana yacu ni Imana yumva. Tugize iminsi hari ibintu bijagaraye, ariko turagira ngo tubitangarize kuko Imana dusenga ari Imana izayumva gusenga. Imana izayumva gusenga. Umva mbabwira ngo abasore bacu uku nuku tugize uko Imana irabyumvise. Pendo la Mungu ni kuu. Pasha habari.
mwikasi gatoya. Mwikasi gatoya. Koresha indi minota 5 gusa. Nagutakiye babaye. Uranyumva. Urantabara. Nawe. Bonye. Oh. Oh. Nagutakiye babaye. Uranyumva. Urantabara. Babaye. Uranyumva. Noneho arababwira ngo ndumuheburayo ngo Imana yanje ngo ni Imana yaremye inyanja n'ubutaka ngo bamafatwa n'umushitsi ngo bamavuga ngo Imana yaremye inyanja n'ubutaka niyo we wubaha yatugize gutya turashima Imana kumubona twese turaha Imana dusenga plaise l'accord l'André Balisa accord ni Imana ifite ibintu byose mu kiganza cyawe gutya ngo bamara bamagira ikura bamavuga ngo reka turebe uwateje ikibazo ngo bakubite gutya ubufindo bugwa kuri Yona mwumve mbabwira itandukaniro rya Yona n'abayumbe bo muri kino gihe Yona ikintu yakoze titurimo tugikora muri kino gihe kandi ico kintu nico ngiye kuvuga nsoza Yona ubufindo ngo bumufate ngo bamare baramubaza ngo none tubigenze gute Yona arababwira ngo munjugunye mu mazi reka mbabwire mureke mbabwire ubukristo aho bukubiye n'abanyamasengesho bikubiye n'abapastori n'abandi no kwihana iyo ndakwihana guhari Yona kwemera kutabwa mu mazi yarababwiye ngo nindajamo iyi nyanja irabamara kandi Yona yari kwihagararaho abantu bose bagashira nawe agapfa ariko muve mbabwire umuntu ari mu gupfa agashaka ngo apfane n'abandi Imana tubabarire Salimari kato selevo Imana ntizireba ko uri runaka Imana izireba gusa ko ufite umutima wo kwicuza duhe Imana icubahiro kuba umurinzi w'inkike nugufana na Yesu ukazukana nawe ugahora wihana umunsi ku munsi ndetse ukaza wihana n'ibyo utarakora wumva umutima uko ubishaka ukazuvuga ngo Mana mbabarira muri ibyo yaravuze ngo kwihana si ubuhanga ngo cyangwa gucamo ubwenge ngo nukwana muza kurike umva mbabwire umuntu wese muri kino gihe twese turaha n'abandi bataraha umuntu wese yihagazeho ninde bungubu wo bucemera ngo mfite icaha timona ko abantu bose twabaye abere umuntu wese baramuvuga Dawudi umunatani yaramubwiye ngo ikibazo wateje ni wewe kandi yari umwami wa Isiraheli Dawudi yamarambara hasi yambara ibigunira aravuga ngo Mana we lomeke salabaria andileke seleba none mureke mbabwire aya makimbirane yose ahari nukuvuga ngo abantu bose nabere ninde muntu aya makimbirane yose yabaye no manyamasengesho n'ibindi ariko ni gute abantu badahagarara ngo bagire gute abantu bihana mureke mbabwire mbirahiye ngo nukuri kose ku Imana nta bantu bupfa Imana ica abantu bazapfa ma association abantu bazapfa ibimina mureke mbabwira n'ikindi abanyamasengesho kera kose umwe mu muhana yarahagije twebwe ntitwari dukijijwe kera ariko twagaza tubona abanyamasengesho umwe Tanasi muri kariya karere kahariye umwe gusa kandi agakora akazi za gitasha na za mikenke n'ahandi hose wenyine kandi yaza agakora operation kandi abantu bagakira ndetse abantu bagaheka ingobyi bipoyo
bagaheka abarwayi bakamushira iyo yagiye. Noneho ubu ngubu twabaye abanyamasengesho turi benshi, ariko tidukemure n'ikibazo kimwe. Ese turi kumwe ba? Muraho neza? Muraho neza? Ariko naje kubabwira ngo mumenye yuko ya Mana yacu dusenga iracatwumva. Ibintu bigomba guhinduka. Ubundi kumenya ko Imana yumva niyo solution gusa. Imana cyubahiro. Ninda wokwemera akamavuga ngo nije nyirabayazana wateje iri kanisa ikibazo. Imvururu zikaba mu kanisa, ibintu bikaba, ukamusanga umuntu ukemera kuvuga uzi kwemera kutabwa mu mazi nukwijugunya kuvuga ngo wirohe uje mu mazi. Yona yino wa mbere yaravuze ngo nimutandoha mu mazi, nimutanshora mu mazi. Jean Baturize. Ese hari icaha na kimwe mwumve mbabwira, hari icaha na kimwe gishobora kubaho umuntu ntahagarare ngo yihane? Noneho mwumva mbabwire, umunyenga wo mu bumana sigisirimba cyangwa kubwiriza. Nubundi kubwiriza hano baza bagutora kubwiriza wahwereye ukavuga ngo se ndabwira abantu iki, nicyo kintu kiza kirusha kigatera ubwoba. Ikintu umunyenga wo mu kanisa ubaho no kwihana. Bibiri iravuga ngo nibimiti bitabacira urubanza ngo turatinyuka imbere y'iki. Imana cyubahiro. Asifiwe. Nimunte mu mazi. Tugute mu mazi. Bati nimumushugunyemwe. Yona baramufasha bageze gute? Bamutaye mu mazi. Mwumve mbabwire l'effort makendala. Zangulume tede les or. Zeloge bonge sakaya. Tubona Imana ntizireba nkuko tureba. Wewe abantu bashobora kukureba uko bashaka. Hari n'abantu bashobora kukwangiriza izina. Ntibishoboka. Bo kwangiriza izina zarivuye. Kandi ntukiri guburana n'abantu. Ngo abantu bakuvuze niki. Bo kuvuga se reka nkubwire. Keretse udasenga Imana igira gute? Imana yumva. Hari n'abantu bazagira buri munsi uko bukeye nuko bwije. Uko umuntu agenda akura muri Kristo niko intambara ze zigenda ziba zinini. Cungana gusa n'Imana yawe. Kuko ubu Kristo ntaho duhuriye nawe ubu Kristo. Ntituzojana mu ijuru nawe. Tuzorihuriramo ariko inzira izotugezamwo ni yanje nawe karibyawe. Kandi ese ubundi mureke mbabwire. Ijuru ni ritoya mu buryo abantu bose batuye ku isi batokwirwamo. Kwihana sike sobuhanga. Itorundi bantu ntibacihana. Hari indaraza zikibaho. Hari abantu bacihana. Hari abantu bagisaba imbabazi. Uzi ko n'umugore n'umugabo mu nzu Adamu bagaza bakunda gucisha makeya bakaba nkabihana. None ubu ngubu nabo banyagira barya. Kuvuga ngo umugore wawe akubwire ngo mutware wanje mbabarira. Cyakora namaze kumenya ko kera hari cagaza gituma basaba imbabazi. Hari akantu kari gateretse mu rubumbiro kagaza gatuma nyine basaba imbabazi kugira ngo kataha. Nk'abahungu bariko bashaka vuba. Azaguma no sinzi wambwiye ngo bataranashakana ngo hazaba umuhango wo kumupfukamira. Sinzi ukuntu byagenze. Ese ko ibintu byo bizogenda bite? Bizogenda gutabahungu muze mwihagararaho nta kibazo cyabaye. Za muri Imana cyubahiro. Imbabazi. Bibiri zivuga ngo imbabazi z'Imana ngo nizo zituma tudapfa ngo dushireho. Ariko Yona nukuri kw'Imana wo kwemera ikosa ufite ikibazo cyari gihari cyo kwimuka. Imana cyubahiro. Yesu Imana icyubahiro. Haleluya. Rongera kandi. Yesu Imana icyubahiro. Yesu Imana icyubahiro.
Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Twongere kandi. Twongere kandi. Twongere kandi. Haleluya. Mani gumugisha. Pastor Royce. Uracyaye. Mugabo w'Imana. Zamuri Imana icyubahiro. Kubwira undi muntu ngo mbabarira. Mbabarira naragututse. Mbabarira ni jewe wagize ibi. Ngici kindi Imana izisamira hejuru. Ngici kindi Imana izisamira hejuru. Yona yaremeye ati Yona yarazibanga ry'imbabazi. Yaravuze ati nintemera imbabazi turafana twese ariko ikintu kitorokora ni imbabazi. Inzi Imana yacu kizitanga imbabazi. Duhe Imana icyubahiro. Yona yafuye kuvuga gusa mu mu mazi inyanja iragira gute? Imana yamivuga ngo Yona ubwo asabye imbabazi. Ntaho ndokiriza umuntu. Umva nkubwire ikibazo cyose ufite usaba imbabazi. Duhe Imana icyubahiro. Imana ize gusamira hejuru. Umva mbabwira amavuta sukubwiriza. Amavuta sugusirimba. Amavuta si hano ku gatuti. Amavuta y'umukristo ni imbabazi z'Imana muri wewe. Nugu asifiwe? Ni nayo recommandation Yesu yasize. Ngo mubabarire uzobarira umuntu karindwi. Tiso tunihana. Ukunjewe ndabizi ngo nije muyumbe ukomeye. Kidu muhana ziko nawe ari we rurangiza. Umwana hano anawaziko ari we rurangiza. Umuntu wese yamaze kuba igitangaza. Ariko yeme abantu bo bari mu kurusha bazabashobora gute gukomera. Muzi ko umuntu ari mu kwambara ikoti. Cyewe sinzi urukunda azamerera. Abantu bari mu kwambara ikoti akama zamuka akama mera kuntu. Ukuba bazabashobora gute gukomera. Umuntu azapfa kuvuga gusa kundi rimwe gusa akama yafa kubona yakagura utya ngo karabona inani bakavuga niba rafishe niba rike umuntu yamara kubwiriza hano bakomera amashi ngo nubona bagukomeye amashi cyane ngo uzogende wiyirize kabiri. Abavuga butumwa abayumbe abapastori abantu twese dukeneye gukomerwa no gukundwa. Wewe muteke mbabwire nta muntu muri Bibiliya numwe w'umukristo wigeze akundwa. Yeremiya yagiraga inshuti zitatu mu gihugu. None twebwe turi mu gushaka ngo abantu badukunde badukomera amashi ngo batuvuge. Pendo la Mungu ni kubwa. Pasha habari hiyo. Milele daima. Malengo tasila talengele kosoba ikandolo makasika. Zangili mesele kolobaria. Prezi. Mani gumugisha. Twagumye kuganira kuri iki gitera. Nama mvuga ngo uko bizogenda kose. Naje nijoro nurutse hari. Ngomba kuza mu gitera. Kandi Imana ibaho umugisha mnamusore n'indi timu. Imana yabahaye imbaraga zo gutegura uyu mukutano. Duhe Imana icyubahiro. Uyu mukutano kurasuma. Kandi janze bikunze ugomba gukora reforme. Kandi reforme ikiza kiyitwera reforme na abantu kwicuza no kwihana. Ukababarira mugenzi wawe. Mugenzi wawe nakabarira undi. Mureke mbabwira abantu bose babaye abanyamakuru. Abantu bose babaye abanyamakuru. Kandi abanyamakuru bavuga ibintu bibi. Ariko umuntu yoba umunyamakuru. Umuntu yoba umunyamakuru. Akazatara gusa amakuru mabi. Muzi ko dufite abakristo ariko ari intumwa za Satani nyine muri Afrika. Ariko igituma ntagenda imbere nimwe. Notera umutaru. Twebwe tudashigikirana. Twebwe tutazadushigikirana. Abantu bobaho badakundana. Badashigikira. Uburyo ajya gusa. Muzamuri manshwayo. Asifiwe. Uko hari abataje gusenga.
uko hari abantu batigeze baza ngo umukutano wa bideri ngo turawujamo gute uko bideri ni wateranyije umukutano hano iyi si Imana ihayivugwa hano iyi si Imana yumva gusenga kwacu yumva ba pastor muyoboke ntibavuye cyangwa ari Imana baje gushaka uko twese ba bishop hano Imana bahumurisha si Imana twese twaje gushaka uko twese hano ntawe utahana urufaranga ndetse nizo kwa dufite turazisigaga mu kanya hano ariko kugira ngo Imana yacu ituvumerere n'Imana yumve gusenga kwacu samuri marisho Imana dusenga ya Israeli ya Ibrahim na Isaka na Yakobo abanyisraeli imbaraga zabo nizihe no gushigikirana ibo bazabuzuzanya bimwe bitabaho ku mwana kugeza ku mukuru bazabuzuzanya ariko ni twebwe tutuzuzanya urafiki n'uwo muntu abantu bo kwicarana ku ntebe badahuje ngo bari mu rusengero Imana ni imwe mwuka n'umwe Yesu arahari ariko twamara n'ijuru ni rimwe tuzojana mu ijuru nawe gute wewe tutashikiranye mukutano rero ntayisikindi nukumera nka Yona tukicuza tukababarirwa tukihana imbabazi z'Imana zirahari haleluya Yesu bamutinika soba bangele bosokoyo bangolo kolo sasaya zangelele kelele ngele Stefano bamuteye amabuye asifiwe ni munkurikire dayere Stefano bamuteye amabuye asifiwe ijambo rya mbere yavuze niri yamye avuga ngo manu bababarire none nguwo rero umunani umurinzi Tandera sengre porisha allegro fa Bizimana nabwiriza hano cyangwa niba tubana hariya Museni umwana wiwe dore twagombye kumushigikira twe dushigikirana abayumbi uyu mukutano mwuka gira Imana zamuri Imana isubahira ako Imana yaramusamye bacu ndashoje Imana yaramusamye ndingusulukulu matanda imbabazi zawe nizo zankishije urukundo rwawe nirwo rwankishije imbabazi zawe nizo zankishije urukundo rwawe nirwo rwankishije Nimuze ko ndabona mwarese ariko habe haje bakeya mbereka akantu ahimbaza umwami Yesu Yona yageze mu nyanja Imana yamuhereza balene urufi runini kubera ko balene iyo ntizi ifata akantu ngirye yasama gusa ibiri Kabeza bikaza nibiri Nyarutarama bikaza byose gusa bikiroha Yona nawe yamyagendera muri ako kavuyo yama yisanga idaniyo aradorongera igitangaza cabaye ubundi mu rufi muri estoma y'urufi habamo acide ikintu cyose kigezemo gifite ubuzima kigomba gupfa byanze bikunze Yona yamagendagera mu nda y'urufi muri estoma yagira ngo imurye Imana ikavuga ngo nije wakuremanya ubukana uwo mushi nagutakiye babaye uranyuva urantabara nagutakiye babaye uranyuva urantabara nagutakiye babaye uranyuva urantabara dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yabera ibiheti byashobora gukuraho icyo yavuze n'igime
aho ngiriro ibihe yashobora gukura w'icyo yahuze ikimenyetso kandi hagaze mu itangiriro muhumure muhumure dufite imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yawe muhumure 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 dufite imana